Tunduk-tunduk di dinding. Denge, lagi deh panaluat lampu Sampai kaki dinding. Ditajak piringnya nambo. Serta anak tuh mau aja di sekolah ya, Deng. Bandi. Peko cara aku nule wajai. Tunduk-tunduk nih bama sekolah. Iya, Deng. Padahal guru tak dinding. Maka dede keli wajah sekolah tak. Iya, Deng. Silakan ini. Mas Rumana peleh, Deng. Juma, Cece, mian relanggo. Agak tumatung kalanggo. puran na sorwara iwalaki. Iya, uran nih. Uran nih wan resun nih. Kasih nih Cece. Sama-sama yung ceng, tapi pura tu na temengin miyong. Lalu pay padaki. Pesan nih Cece. Agapi purtoni wan re. Sampai lo toki wara, pura na temengi asu. Ika tu dia wabalay. Dega agak puran temengi bembe. Puji tutu ya Cece. Wah, jama cai, mabo, maka. Wah, bisa mau Cece. Tapi agak datang ke tuh. Lo kami lo kiloro, aro sampi balay. Lo ko lo manceng. Tinjau na baru. Mirandengan lah na bosku. Ode nambe papiccangan na di bosku. Nagkabusir tangas soy. Oi. Karena nai. Mau temengol ko. Jemu pula, jemu na. Jemu. Karena nai. Oi, masa bitoka? Prame na nai. Orang rimi tapamu. Tapa na nai. Ya, Cuk lah, kena kalender waduh. Urun tu dan renceng. Si wase ba, si tu dah di bicai. Dia mah tepe. Dia galah leng. Bida dari situ dah beli tu cici Oh, yang kita lah pom bos. Pom takku sendiri mitai. Tong kecil tong. Ih, apa kombe? Baik pom bos di peleng ya. Mewai. Atuh, tolong kena siapa sih, Ba? Lo kena mai. Bose, latih-latih ni saya aja imu. Cuma sedih itu ki menderita. Latih aki saya bos. Hitai. Dia Tony itulah. Paling episode 7 pa aja nih. Kemana nih balik sudah sampai? Oh, ternyata tu balesu ya. Asu kak. Kau ya deh. Balesu. Oh, susah ni lah kamu. Teni kalau dah ngok. Dia baca papa ada sue. Tolah, Pak Guru. Itu tuh deh, angkut aku. Mapa deh bahas sue.
Jadi, lo suka apa sih kok asu? Bah, kalau sih kok. Tolah, Tisong, oko nih. Aku dulu ya bos, nakala suka apa na? Apa nasu? Ngeri hari kak. Apa nambe, woi? Bos, silula nih. Weh, iko, baju ke dolo. mana kalau sih sama baju? Digawi semak tening, itu sero. Kini semak tening. Bebe ya deh. Misal lo kemana baju? Rumah gaya bos. Jauh nak. Iya, lah gaya. Pakai nih kati wajumu, tapi waktu tening nih. Gati ko. Iko, masuk situ dagang ngenceng. Muka buang itu cantik. Jadi agak mu. Ih, kau makan tuh. Agak long. Makai. Ikan dolo tisong. Lo kamat tole ya. Iyo, iko na dolo tola. Pa ya lo tomato le. Tole taci papa. Kalau tuh aku tuh menonton. Colong. Uganda kedua uai. Mapa bitte mano gitu Dari Andre asu. Nanala mana kalau kalau inana iye. Nonton bawang. Aduh. Dasar lagi si Jagro. Iya ditisang. Kecele. Jadi banpes jagro. Mage? Iya. Ini terus menonton. Uganda kedua woi. Juga tolemu. Deka agak. Patutnya kini bos. Mantul ya karo. Oke. Balik kena bos na. Bos, ewa ko. Oke. Bos, sejurusmu. Agak na, dua nih woi ya. Iku itulah. Pak Muli sih kak. Kau? Dan rasa nembe. Mesti jurus bosku. Lah cica. Tahan saya ketu itai. Tangi bos, mesiri gitu. Wah, begini sih mak gaya. Nono mai. Bos asu. Au, paden magelo refleksmu. Mantap sih. Woi, dikena si bosmu. Aro. Apa kesiri-siri? Iku tuh, made mewah. Cuali pi. Dirimu na cuali. Iku aku bos. Iya pura-pura mati nak. Bos, ya waktu itu. Lompi mewah. Woi, sabu patu. Muasan jago lemu. Hai pura itu bos. Lu edit video tak aja penontonnya. Iyo, purni deh. Tapi yang ngerangi,
Kapa wita suka sebaenceng. Waresiko tu tawamu. Lah dongo. Oh di pejai. Mau poncok tu durasin nah. Macam mana tu penontonnya? Assalamualaikum Pak Teresa. Waalaikumsalam. Dasar moli kagak Pak Teresa. Magai, ceko. Lo toko dasar cala. Wah, deh Pak Teresa. Kejepu-jepu nana ye. Wah, dia tuh jepu-jepu ya Pak Teresa. Iso-iso toka. Boleh ya Pak Teresa. Mau bubalesu. Iko tu mak bobelesu. Batole baru ye. Baca saya merek na. Muita ni. Gambaran Pak Teresa. Puasa gambar akan ndak belesu. Wah, tanya. Gambar hotel ka apa ye? Harus ina pakai to sugiem tindro. Tapi jangan dibahas ya. Engka penting wasromol liko. Magai Pak Teresa. Maga toy. Magai. Magai. Loko mewah. Petandre tu kurang ajar anak sekdes ye. Jadi boleh Pak Teresa. Iga mapala. Anu pa sekdes. Ya rodana jalantan ye. De tau pernah tapa ke mana deh? Los kiwi magai Pak Teresa. Anu pa sekdes. Enceng. Janda baru eh. Rencana mau kusoki pakai dana desa. Pasa dia nggak na? Telinga ki Pak Teresa. Miguel ada yang dia di desa. Dia tuh gak jalan pembangunannya. Kok dia mulai? Adek no pele. Adek toh ni. Delok tu lah. Tolai, mako. Mako tolah, macam ikut dia. Iya bos, masih buka. Jangan ngeramu kah? Terakhir baca kontrakku. Bapak ke bani pale? Ya apa pacu yang kemanci keren nih? Tapi dia tu gaji ko, lama ko? Allah, dia itu lo. Wajah pale bicamu? Ya pale. Tapi sulit tu bawang. Bah, onder tondi boleh. Ya apa mung soki ko? Tapi yang kelinga daku. Jadi lo keselek aja tolah. Iya, we masih bobo mata mo salito lah. Tapi engeran ni. Dia tu gawa aja mo tiwi. Pajay pa dito sa mga nawajukku. Iya di bos. Lanjutin play kontrakku. Paku di Seliwang. Tiga normal waju. Batola. Tapi jam mula si Mandre nak. Jauh kasih di maliwar. Susun nih, ya mahal lotongnya. Yo, ala ni lotongnya pasti kena tapam. Iya, susun nih pada lah putih. Au, pak bapur ko. Baik kok putih-putih oli ko. Ambak nula putih. Wah, anak air tutu dirampe. Atu tu ko. Maka tu ada. Nama saya kak puangnya, mau putih tongkak. Oli tu nak payah putih. Oke si bolong. Hari-hari memang anak Jangan benar Cuki. Ya. Pak Cinta kak. Weh, jago ya sama cule. Mah, kena anak iya. Wah, kenapa natung keken ako? Ngiti ya. Diganang keken na ka di kampung eh. Wah, bikin na toy. Mawe, macam na to kalasay. Magi pale, tambangan ko. Wah, dan lebih kedua. Dongo pa. Wah, murah na Pak iye, dia metode kena kalah kah? Ya saya mewah. Iglo pacule ko. Iyo, ndak berteman kita. Pertemanmu kiwe juga. Yo ple.
Capu. Ya betul. Ya sih. Ya si dalam mewengkong. Walira ko matu misatura. Janji. Iyo janji. Moho. Ikut temang. Mari landam koci. Agak si mulai lepak tu pa imang. Matako ka din rumah puan lalu. Damn bro. Ostas, masa to? Dan rubah aja disuruh kabar ae. To si weta. Gara-gara? Na pengewangi musi haram na halalae. Dongo pa tu. Naman nasa haram mo si Dia tuh halala tu musi halal politiga. Mana nasa dalil na makda haram. Pasusay dalil na. Wah, manang ta psikolog ni pasurat dalil. Naman nasa nito musik megangi jalan daripada gelo na. Mengga tu gelo na. Arde ngoma na decengi dandu. Sebenarnya, opo jima tu musik tapi hip hop. Ko ya tu menesa haram. Apa ana ita bani saya ko makelongi. Liwat dire. Mapake. Ayo. Au, daripada dandu elona. Napake tahu minut tu Tapi dia ngoma, dia ninut tua. Tapi dia ngoma haram. Mana ketapa dia ngoma si haram? Andre haram tu. Di balik tanah suruh keberai pas tapi si teki. Bako loko. Hoy, aga mana na pigo iye? Tama pahang agama nasa ngalena na pamatik ka karo? Nga dong iye. Tani apa desa? Aye, nirki mapangewang. Igo tu. Kalau ko merki mapangewang. Agama na metwe mapangewangi. Ayo peta desa, masa nasa haram musi Apa haram memang? Peta desa. Ko menurut iya andi musi tergantung biduan na. Ko makonja tapana manasa haram. Tapi ko cantik nama ponco sulara na. Bau. Tapi ko dengo mama selara ponco. Mau sedih peta desa. Ko itu dia cina-cina aku lo seding. Pak mak bulu-bulu popan na. Pada cengi peta desa. Anda laku tu ya roh. Jenis macai-cai. Tapi ko pa imang. Lupuji meto mak bulu-bulu popan na. Sempalo toki wara kurana tebengnya sung kemo putu deo. Sama-sama ceng. Oh ya di yang berjarut. Mana na ini? Sempalo mo top. Sempalo kurang dian koordinasi. Wah. Kau ngantuk kena kecil. Kau nata. Semakin terbuka. Ya plek. Janji. Yo janji. Yo janji. Janji. Yo janji. Di kampung nih. Action. Bilang ya di kampung. Action. Oke. Dengi, bagi deh lalu lampu Ademu giling. Hei lampu balik sama onti. Cuma pas lampu balik. Kenapa kok? Kadar lana. Aku ada nekan aku. Oh iya. Bebe magagawa mo sa nagkatula. Tapi enggak